он номгузорӣ шудааст. аз рӯи маълумоти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Бустон аз соли 1956 то ин ҷониб шахсони зерин роҳбариро ба уҳда доштаанд. Тоҳир ва Уғулой аз соли 1956 то соли 1965, Ахметов Нӯмон Бурҳонович аз соли 1965 то соли 1969, Абдуллоева Раъно Шарафовна аз соли 1969 то соли 1971, Гришина Раиса Михайловна аз соли 1971 то соли 1974, Шиблетова Полина Сергеевна аз соли 1974 то соли 1987, Желтов Валерий Дмитриевич аз соли 1987 то соли 1988, Барада Александр Иванович аз соли 1988 то соли 1994, Шокиров Ҷӯра Раҳмонович аз соли 1994 то соли 1997, Иброҳимов Иброҳим Сангинович аз соли 1997 то соли 2003, Бобоев Собит Абдуллоевич аз соли 2003 то соли 2005, Абдуназаров Хисрав Насруллоевич аз соли 2005 то соли 2006, Бобоев Шавкат Бобораҷабович аз соли 2006 то соли 2012, Давлатзода Рухсора аз соли 2012 то соли 2018. аз соли 2018 сар карда раиси шаҳри Бустон муҳтарама Раъно Ҳошимзода мебошанд. аҳолии шаҳри Бустон зиёда аз 35 000 нафар мебошад. бояд қайд кард ки аввалин бомбаи атомии Иттиҳоди Шӯравӣ аз урани дар ин ҷо истеҳсол карда шуда сохта шудааст. که در شهر بوستون وجود دارد مهمانخانه سپر میباشد. مهمانخانه سپر به مهمانهای وطنی و بیرون از آن خدمت رسانی میکند. حالا رفتی کاری این مهمانخانه را از نزدیک به شمایان نشان میدهم. رفتیم. وقتی که وارد مهمانخانه میشوید چشمتان به آویزه‌ها و عکس و شیارهای زیبایی میرسد. در کنج مهمانخانه دستاوردهایی که پی چند سال اخیر به دست آورده است مهمانخانه را زیب میدهد. مهمانخانه دارای شهادتنامه 4 ستاره که تاجیکستان تر داده است میباشد. ماه 20 آگوست سال 2014 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان به استفاده داده بودند. مهمانخانه دارای همه شرایط‌های معیشی و تکنیکی بوده یکی از بهترین مهمانخانه‌ها به شمار می‌رود. سال 2016 در آزمون محصولات و خدمت‌رسانی بهترین جمهوری تاجیکستان جای دوم را اشغال نموده. سال‌های 2017 2018 بهترین مهمانخانه ولایت سوخت را به دست آورد. اول شکم رو سر میکنیم لکن من همراه خود یک خواهرک خردکک دارم با او زنگ میزنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. آسیه خانم شما هستید؟ بله منم. من اکای فاروق به شهر بوستون آمدم. خوش آمدید اکا جان. شما در خانه؟ بله. خوب حالا لباس خود رو پوشید من شما رو به طرف خانه میبرم. خوش شد اکا جان. حاضر تیار میشوم. خوب رحمت.
тамошобинони азиз, мо дар тарафхонаи элегант ҳузур дорем. албатта муҳиташ гарм аст, мусиқии зинда аст, хӯрокҳо болаззат, ороишаш зебо. Я заказала особое блюдо. Ждем. ҳамватанони азиз, вақте ки ба шаҳри Бустон мебиёед, ҳатман ба тарафхонаи элегант биёед. Хӯрокҳояшон маззаи нотакрор дорад. Уважаемые гости, приходите в ресторан «Элегант». Здесь все вкусное. ҳоло вақти хуб ҳам расид. барномаи сафари беҳтаринро саҳар идома медиҳем. Нигоҳбонед. صبحتان بخیر باشد هموطنان عزیز. امروز ما را سفری بهترین انتظار است. وقتی آن است که صبحانه کنیم. هر یک مهمانخانه باید که آشخانه خود را داشته باشد. حالا از آشخانه مهمانخانه سپر نظر میکنیم. رفتیم. ندارم و صبحانه بامزه با آنها برای کار از دستشان مزه بهترین نشود. سفر بهترین رو ادامه میدهیم. رفتیم. тамошобинони азиз, осия хон худ дар мактаби президентӣ барои хонандагони балоёқат дар синфи 3В таҳсил мекунад. маро ба мактабаш таклиф кард. мактаби президентӣ ягона дар вилояти Суғд буда. соли 2009 рӯзи ваҳдати миллӣ аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Точикистон Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шудааст. мактаб дорои тамоми шароитҳои муосири таълимӣ мебошад. дар мактаб омӯзгорони касбӣ ва унвондор ба хонандагон бо 3 забон дарс мегӯянд. вақте ки вориди мактаб шудам, ҷамъомади саҳрӣ оғоз шуд ва суруди миллӣ садо дод.
توچیکستان زی جان شیرین ترم توچیکستان و جوان و دلبرم مثلی طفل دوست می‌دارم تو رو از تو آید بوی شیری مادرم توچیکستان تلوچه میری ти боль и радость ты моя цвет красный солнце над полями цвет белых хлопок снег в горах зеленый цвет цвет жизни и веры флаг родины в моих руках Tajikistan, you are my motherland. I love your field and gardens. I love your rivers and mountains. We are proud родаки Синон and Гафуров. Мама Джон, اجازت است که با مهمان مکتب را نشان دهم؟ اجازت آسیه خون خوش آمدید مهمان. تشکر معلم. خوب خیر بچه خوش باشید بازخوره اینجا سیفی یک نخستین بار در درس الفبا مربی را نوشتم من مربا معلم گفت اجازت مبارک غلط کردی ولی شیرین و زیبا اینجا سیفی زبان و ادبیات تاجیک هر کی با زبان خود سخندان گردد دانستن صد زبان آسان گردد اینجا سیفی تاریخ می باشد زی تاریخ کوهن هر کی ندارد یاد ظلمانی است هر آن که بحر تعریفش بکشد خلق را عاری است تماشابینان برنامه سفری بهترین حالا آسیه خان ما را به صنف خیمیا آورد اینجا تالاری ورزشی این بود حیات و فعالیت مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایاقت در شهر بوستون. امیدواری آن هستیم که از این مکتب دانشمندان عالمان بزرگ میبرایند و به تاجیکستان عزیز خدمت میرسانند. سفر بهترین را ادامه میدیم.
بچه سفر را آغاز کنند، لکن دوست رایگانی ما سر میبرند و تا لباس وز میکنند، تا صبحانه میکنند، وقت میرود. برای همین تا آماده شدن آنها من شما را با مکتب آوردم. اکنون وقتی آن رسید که به نزد دوست رایگانی ما رویم. سفر بهترین ما ادامه دارد. با گفته مردم این شهر باغچه بهترین این باغچه افسانه می باشد. حالا برنامه ما را باز هم زیباتر، باز هم گواراتر می‌گردانند. دوست رایگان انا همین باغچه وارد باغچه میشویم. آسیا خان ما را در کوچه انتظار میشوند. چه؟ هیچ کس نگفته است مگن. می وقت دفعه جانی من درایت رفتیم. آسیا و تو باغچه معقول است یا مکتب؟ Конечно же садик. برای چی؟ Потому что там в садике спишь, ешь, а в школе только учишься и учишься. И все. برای همین من توی باغچه آوردم. رفته. دنیای کودکستانی افسانه سال 1987 آغاز شده است. عین حال در باغچه کودکانی از خردسال و سین تا مکتبی تحصیل دارند. اسبابگاهان آمده در آغوش مربیانشان به مثل میرکلان و دلربا دارنده شاه جایزه در آزمون مربی سال ولایت 2017 غفار و زلیخا مربی است که تجربه پیش قدمی او را در بسیاری باغچه آموخته ایستادند. فیادرین ناتالیا نیکولایونا مربی است که زبان روسی کودکان را سایقل می‌دهد. از طرف مربیان زیاده از 30 دستورهای متدی در سطح ولایت پخش شده است. Сейчас мой Джон расскажет нам столицы всех стран. Англия, Лондон, Америка, Вашингтон, Германия, Берлин, Италия, Рим, Белоруссия, Минск, Болгария, София, Индонезия, Джакарта, Hindistan, Delhi, Pakistan, Islamabad, Япония, Tokyo, Украина, Киев, Белоруссия, Минск, Франция, Париж, Кыргызстан, Бишкек, Казахстан, Астана, Таджикистан, Душанбе, Узбекистан, Тошкент, Канада, Оттава, Россия, Москва, Корея, Оттава, Дубай, Абу-Даби, Туркменистан, Ашхабад. Молодец. Идем дальше. مربیان در اساس استانداردی آموزش و انکشاف بر وقت کودک فعالیت پداگوژی خود را پیش برده ایستادند. در کودکستان آموزش‌های زبان روسی، انگلیسی، کوریوگرافی، ریتمیکا، خور، رقص‌کشی، کار با خریطه براه مانده شده است. خود کودکستان انسامبل رقصی و آوازی خود را داشته در چهاربینی‌های شهری و ولایتی اشتراک می‌کند. کودکان خوشبخت دوران استقلال حالا دانش و مهارت خود را سایقل داده ایستادند تا به مکتب با سر بلند روند.
сафари худро идома медиҳем. Сафари мо сафари бехтарин. тамошобинони азиз, ягона муассисаи Точикистон ки фаъолияти коркарди сангҳои табиӣ, вулконии туф ва базалтро ба роҳ мондааст, ин ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди элегант мебошад. ин сангҳо таърихи 300-400 миллион сол доранд ки аз дили кӯҳканда оварда коркар намуда аз онҳо хонаву ҳавлиҳои мо зебову оро мешаванд. як сангро ба андозаҳои гуногун, шаклҳои гуногун оро дода шуда ба ҳама самтҳои хоҷагии мардум истифода бурда мешавад. мардуми тоҷик аз аввал ҳунарманд буда аз тамоми олотҳо нақшу нигор меофаранд. корхона яке аз беҳтарин корхонаҳои саноатӣ ва ягона мебошад ки сангро об намуда пахтаи минералӣ омода месозад ки ба оташ тобовар мебошад. боз бар ҷамъи пахтаи минералӣ плитаи минералӣ тайёр мешавад ки аз ҷиҳати экологӣ безарар буда ин ҳам ба оташ тобовар аст ва назар ба дигар маҳсулотҳои сохтмонӣ арзон мебошад. барои ҳамин мо дар барнома беҳтаринҳоро интихоб кардаем. ҳамватанони азиз, хонаи шуморо сангҳои ороиши элегант интизор ҳастанд. сафар беҳтаринро идома медиҳем. рафтем. ман хостам ба шумо аз гармхонаи элегант каме бошад ҳам маълумот диҳам. дар гармхона гулҳои намуди гуногун парвариш карда бар ҷамъи он сабзавотҳо ба мисли помидор, бодринг, қаламфур, лимӯ одамон ба мағозае мераванд ки интихоби маҳсулоташ бисёр аст. мағозаи беҳтарини шаҳри Бустон мағозаи Самарқанд мебошад. биёед якҷа мағозаи Самарқандро тамошо мекунем. рафтем. мағоза моҳи июни соли 2018 кушода шуда бошад ҳам аллакай дар шаҳри Бустон обрӯю эътибор дорад. вақте ки дохили мағоза мешавӣ ба маҳсулотҳои истеҳсолкунандагони ватаниву хориҷӣ рӯбарӯ мешавӣ ба мисли ширкатҳои Коррект, Молочная радость, Файзи Расул, Тоҷи Расул, Тоҷи Амирӣ, Далерон, Эҷодиён, Азизӣ, Кабири Хуҷанд, Дилшод, Таҷеро Фареро, Оби Зулол, Кока-кола, Пепси-кола, Евроазия, Капитал, Нони Азамат ва бисёреҳо мебошанд.
барномаи сафари бехтарин идома дорад. мо бояд ки аз рӯи нақша ба беморхона равем, локин бо дасти хушку холӣ ба назди бемор рафтан хислати тоҷикона нест. мо шуморо ба мағози Самарқанд овардем, барои беморон савғо мегирем. рафтем. мағоза аз мағоза чӣ фарқ мекунад? дар ҳар кадом мағоза сабзавот ва меваҳои тару тоза вуҷуд надоранд. барои ҳамин мағозаи Самарқанд беҳтарин аст. барои беморон хабар гирифтан меваҳои тару тоза гирем, барои он ки меваҳо зар наванд. ба кормандони мағозаи Самарқанд миннатдории худро баён мекунем. барои ҳамин мардуми ин шаҳр ин мағозаро дӯст медоранд. барномаи сафари беҳтаринро идома медиҳем. ба маркази ташхисии тиббии шаҳри Бустон меравем. рафтем. خیلی که میبینید ما در درآمدگاه مرکز تشخیصی طبی شهر بوستون آمده رسیدیم. حالا میبینیم در مرکز کدام نمودی بیماری را تبابت میکنند. رفتیم. مرکز تشخیصی طبی تشخیص، طبابت و بیمارخانه می باشد. از سال 2000 فعالیت خود را آغاز نموده 106 متخصصان تجربه ناک کار میکنند. دکتران درجه عالی، اورولوگ دادابویف عبدالرازق عبدالرؤوفویچ، جراح اندوسکوپیست ملخجاев اسماعیل بزرگویچ، گینеколог وهاب معتبر عظیمовна، балабушка яков константинович، асабшинос ғафуров ином набиҷонович، кардиолог фузайлов абдуазиз авазбекович, духтури гӯшугулу ибрагимова мавҷуда аминовна, лаборатория мавлютова флюра нозиповна. тамоми намуди ҷарроҳии эндоскопии муосир мавҷуд буда яке аз нахустин маркази тиббии ташхиси ҷарроҳии эндоскопӣ дар вилояти суғд ба роҳ монда шудааст. از بابای و بابا کلانی ما روایت آمده است که بیمار را خبر گرفتن ثواب می باشد. حالا ما هم ثواب گرفتیم و از صفت مرکزی طبی تشخیصی معلومات آموده ساختیم. دور نروید، برنامه سفری بهترین ادامه دارد. رفتیم.
ҳақиқатан роҳат кардем. тамошобинон азиз, вақте ки ба шаҳри Бустон меоед, аз куртобу шакаробе чойхонаи роҳат чашида бинед. Ваъда медиҳам, бомаза аст. Уважаемые гости, когда приедете в Бустон, не забудьте попробовать вкусный плов в Рохат. О, рафтем. барномаи сафари беҳтарин идома дорад. мо дар барнома варзишгарҳоро аз хотир набаровардем. ба назди варзишгарҳо меравем. рафтем. ҳоло мо дар толори варзиши мусаффо шаҳри Бустон ҳузур дорем. Спорт – это здоровье. гарави саломатӣ аз ҳамин ҷо оғоз мешавад. толори варзиши мусаффо ки дар ин ҷо клуби варзиши беркут хуҷанд аз моҳи июли 2018 фаъолияти худро оғоз намуд. дар ин ҷо устоди варзиш оид ба муҳорибаи омехта яъне MMA ба мисли Қаюмов Ҷамшед Абдураҳимович довари дараҷаи байналмилалӣ ба намуди муҳорибаи омехта MMA машқ мекунонанд. дар қисми дигари толори варзиши мусаффо клуби тренажёрӣ барои ҷавононе ки қомати варзишии худро ба зеб нигоҳ медоранд омада дар толори барҳаво ва замонавӣ машқ мекунанд. офарин ба ҷавонони варзишдӯсти тоҷик. барномаи сафари беҳтарин идома дорад. барои варзишгарон комёбиҳоро орзумандем. ҳамватанони азиз, вақте ки ба шаҳри Бустон мебиёед, барномаи сафари беҳтарин ба шумо кӯмак мерасонад. худованди бузург ватанамонро, миллатамонро, оилаи дӯстдоштаи мову шуморо дар паноҳи исматаш нигаҳ дорад. хайр то барномаҳои оянда.